Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo wamaskandi kule channel ke endilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi ehamba phambili njengamanje ke ukuthi ke igcokama elisha ke kanye naye ke umbuzeni ke njengoba saziyo ukuthi ke ngey6 ke zawo ke uJanuary ke 2024 bekuyobungazwa ke ingoma kamthandeni ke eyafeatureisha kuye ke yona ke intokazi ulwa uNdlunkulu ke intombi yalapha na ke kuyona ke incarnation lengoma ke isihloko sayo ke esithi ke iParis lengoma ke uthi ke umthandeni njengoba ke bekuyobungazwa yona ke uthi lengoma ke ibiyuhlukanisile ke unyaka enhlizweni ke zabantu ke abaningi njengoba saziyo ukuthi ke vele ke uNombolo 1 owaziwayo kakhulu ke ingoma ke yakhe ke ukhuzana kodwa ke ubeke eseqopha umlando lapha na ke umbuze njengomshayi wakhe ke isiginci sengoma ethi ke iParis wabe seqopha ke enye ke yena ke umthandeni ekhona lapha na ke stage kuona ke lo mcimbi ebeyobungaza kuwo ke ingoma ke iParis lengoma ke ikhuluma ke ngalo ke uhleko lakhe ke uThibela kanje sokhumbula ukuthi ke uThibela ke umthandeni ke umbiza ngayo ke intibane uthi ke uhleko lentibane awuyizwele ke nayo ke amazwibela ke ayo ke lengoma stage lapha na ke umthandeni eqopha ke bukhoma ngaso leso sikhathi siyabonga